Ki kli nong sensyar hima na keleng kerilum khasi bat jantia bakentop ekis lingdo wahadadar serdar ki daloi bat ki rangba snong kila lek bani kendo ya u Dr. Didi Lapang u bala kli ya ka Committee for Institutionalization of Traditional Bodies jong ka Sarkar Jila Pandawa na ka Sarkar Jila bakan snano ya ka an ka ban pen bor bat bani dai ki riti duster jong ka sensyar khadar khon khasi khara Kini kikli nong sensyar hima bakan top ru ya kilong kemi hapo ka jingelam u advisor jong ka Federation of Khasi State u paem laborious manik SM u daloi puramon kenjing kila airu ya ka dor khas ka bakila penpau baki kwa ban penrung hapo ka an jong ka jela ya ka riti duster ka rukam trekam ka baya pher hapadang gijai penriu khasi bat jaintia ka baladan nadu kipor umin barem hagajing keren bakilat pathai kubor hadien bala dep penya kendo yo Dr. Didi Lapang Kila penpau bakani ka jingki kho re ka jongki ka dei hadien baka ying bishar jong ka jela Meghalaya kala pen kindet thia ka jela ka jai pen riu bat iki kli nong sensyar bat kampat don setia ka an ka ban ithu bat ka ban ai jingeda ya kiriti dustor bat kila kentu ya ka sarkar bakan thau no iki an ka ban penwan dor thik kumbala sensyar nadu ki por kulong kuma klem daya laj naki khnang ban wan ra biang ya ka jinglong tra ya ka khendo ka siap Bat kumju ru ya ka sensyar ka khadar. Dia ketinggalan nanti jom ki daloi ki sensyar le ko di lo dia. Tege yai ba kum ke jing ko le ko pos ko ka pelang mir ke jing perkat ki sensyar nama yai ba dan teng ka kam yawan ha ka jing mut nye nanti ya ka terus tur beriti bagi dia yang ti di kunci Deloitte de bakle song perkat sedih hari kam tinggal rai mendindo baik dalam ba serius sem indo batil pang pan i de pesngap jadi kecilnya dan kecil siap tut akan penyaikan akan dikepol ba imah tu kata nama i pembantu panra kecil jat dalam kata terus tur geriti komen berim la IG kinong rapaten ro ilayo yanti ikwa bisa akum baga desha banto akum tinrai tentu aja ni bang ibu apat jong bat di Lepang golong bang ikat ya komiti jong bukan penwandur ya kan dia katus tu beriti komisi kada komisi pateng yo pateng kadai banyak betik kumalong nando kor ke sarkar keren kuron ya kan sarkar India hadir balasna ya an la kuron ya kan wa bekas state nak halaro akan dikepor kita kuron ya kata stability kabang lihat yang di nak nasional oh ba lapang kum kajing yo sio jong ni hadir bang la sngap ya kajing terang jong jaloi wong kabala pediang bangsa khot yang kerpang yang ngiro maka ni semang kong uro yo ala ben kindo yang itu Deloitte belum komite sosial por Indonesia usakot kerpang na menta kindo ki hang ki pakai sisna dan ki usa penmi hari ki por sawan kaji sakta jeni de ki jingrai ki bagi naki kot ki fair kelapan kenit benri ha ta hakaba ya ka jinglong try jengi halo jeng kini untuk siap kalau juga memang kurang soal ai kemenginang bat ada mentagam ke hak kriti bila iki kinong sensia kila itin hadi kota bat kejengkeli kami balai bat padeng kejengkeli kami kadu khatwai ialah banginak perkhat pa hakini isnam ke badai nadu mengilayo hak parasami itu sama eksit nama ina berkat pakai ti jungi itu jungi kita dan kajing ai kesanction juga tenrai ini penban kadeng masakan klau masakan nangta daladap kata kalami saka jingta segi litis syar dalam pendidikan syar mentalami sekarang kang siu mau yo siap mau syut hidup yong kila sakta kan kemudian ni jemi hagari jo live sim khara bolai
berbaca du segaro hil sekila kata tata la dengan mio no ia ka sanction of law gerti gitu ni ngiti kena ba nami ko ikasi ngindang syakta syak kertom bagi buat yang ai nama ka jing si syai kilo bagi riti kita stur jingi hak sen syar ne hak company kan ni kim padan leng ia ka jing itu ta te na ta kata kan ni ka jing ya ni ong kam sim dei ko ya tamata henry layelek na ko sinong na ko ikima bat menta ka sikat balas nei minglalek kami bakal ada ke por ban ai no ya kan mengendong mila acp hakba hakan ni kan mengendong la tho tikna ya kar kom sinsar riti ke jungi la kalong hadis apa jual bat haju kalong apa jande apa khasir de ni tip sai kada balada kariti ka khalat kacak menteri